maemo ke ao a sa ješego diwela bontši bja baithuti ba palelwa ke go engwadiša NSFAS ga se lokolle mašeleng a go ba thuša. For the past 2 years, I couldn't get contact with NSFAS. When I go to the school, they say I'm fine, I did not fail my modules, but NSFAS couldn't pay. If the government decides to cut down the budget, it simply means that those students who have been beneficiaries of NSFAS, they will not be able to get their accidental allowances and all other allowances that they've been getting. Ka go le lengwe baetapele ba lekgotlakemedi le baithuti ba University ya Wits ba sepetše ka maoto go tloga Johannesburg go ya ka Union Buildings ka Pretoria le bogolo ke go kgobokanya mašeleng go thuša baithuti ditefong tša go engwadiša lenyaga. Is an attempt by NSFAS to want institutions of higher learning to be on fire. Bjale go tsogile matšhošetši a mogwanto wa motlalanaga ge bothata bjo bo sa rarollwe. To make sure that this country is rendered ungovernable. We are capable of that, and we are saying that we will do it. Tona ngaka Blade Zimande o ipiletša go baithuti go se fele pelo. We'll be able to fund all qualifying students on the DHET bursary scheme administered by NSFAS for students who have been admitted for funded programs. Go sa le bjalo mekgatlo ya baithuti piletša go makala a dithuto tša godimo go katoša matšatši a go engwadiša go fitlhela NSFAS e tla ka tharollo.